Još jedan video sa našom pijačarskom lemilcom. U ovom videu želim praktično testirati ovu pijačarsku lemilcu. U smislu da, ne znam da li ste gledali klip koji smo prethodno radili vezano za zamjenu USB konektora na kineskom Android tabletu. Sad u ovom videu želim sastaviti taj Android tablet i testirati da li to sve radi. I tu ću koristiti ovu lemilcu da vidimo da li je moguće u praksi primijeniti ovu lemilcu i sa modernom elektronikom, tamo tako reći. Sad, ukoliko ste gledali onu recenziju, to smo radili sa ovom lemilcom. Pardon, to sam radio sa ovom lemilcom. U suštini to je ista lemilca, samo što je ova bila 40 W, a ova je sad 60 W. Ovu sam, nažalost, pokvario. Nepažnjom. A sad ćemo da vidimo kakva je ova. Prvo ćemo da je raspakujemo. Kao što vidite, cijena ove lemilce kao i one, znači Markovi 95. U izradi se vidi da je malo, mislim, da je škat, da je to. To je samo za neke bezvezne stvari, za ne daj Bože. Ali eto da vidimo kako se to ponaša. Koristit ćemo naravno onaj stari. Naš stari dobri držač. S tim da ovdje ovaj kabel isto koji na onom, znači možda maksimalno da ima pola metra. Uključena u struju. Počinje da grije. To je u stvari ona ploča gdje smo mijenjali konektor. Ovo je wireless antena, kamera, baterija, zvučnik. Sad ćemo sve ovo da pokušamo zalemiti sa ovom lemilcom. Prvo ću naravno uključiti display, spojiti konektor displeja. Ću malo skloniti bateriju od lemilce. Moram reći da ova lemilca poprilično dismr. Spojit ću kameru. Ne znam koliko vidite, ali već se dimi iz nje. Ova je poprilično i labava u odnosu na ovu. Ova je djelovala puno kvalitetnije, puno je stabilnije, sve ovo čvršće, vidite. Ovo sam ja spalio. Nepažnjom. To. Skinut ćemo kameru, jer moram prvo zalemiti ovdje ovaj zvučnik. Ovdje ćemo bateriju. Pa antenu. S tim da ću ovaj put koristiti Flux. Ali prije svega ona stara poslovica ko nema u glavi
Prvo moram vratiti foliju koju sam skinuo u onom klipu. Možete pogledati, postavit ću u opisu ovog videa ću postaviti link na klip u kojem sam mijenjao konektor, pa možete, tako imate sat i pol vremena, izdvojite ga, pogledajte klip. Nadam se da možda nešto i naučite. Prvo ću malo fluksa staviti. I da vidimo kako se to ponaša. Nema dovoljno kabla. Kinezu štedje se. Ovdje vidite da je, samo pokušam. Ovo je koaksijalni kabel, samo malo manji. Koristi se obično za Wi-Fi, odnosno wireless antene. Sastoji se iz jedne žice koja ide kroz ovaj kabel, a drugo je okolo licena mreža koja služi kao masa i kao izolator od interferencija za ovaj središnji vod koji u stvari nosi signal. Znači, trebamo sad zalemiti prvo ovu srednju, s tim da moram paziti da ne oštetim ovu plastičnu izolaciju koja se nalazi između središnjeg voda i ove vanjske mrežice. Znači, moram ovo brzo zalemiti da ne istopim ovu i da ne oštetim to sve. Zatim ću onda zalemiti ovu vanjsku mrežicu. Dobro, iako nije baš najpreciznija, vidite koliki je ovaj kolac, ali je dovoljno da se grije. Isto je jako bitno da nije samo da se ovaj središnji vod utopi u kalaj, već da dofati sam vod na ploči. Znači, nije bitno samo da ga kalaj ufati, već da se pricne skroz na ploču i to kalaj da drži na tom mjestu. Tako. I sad ćemo u vanjsku da zalemimo. Znači, bitno samo da se stopi kalaj. U ovom slučaju isto važi za to. Eto. I antena je zalemljena. Sad ćemo zalemiti i zvučnik. Kod zvučnika u suštini nije nešto sad posebno važno pratiti plus i minus, a u suštini i jest. Tako da obično na ploči je označeno plus i minus, s tim da ukoliko nije označeno prije skidanja samog zvučnika zabilježite sebi negdje da znate kako je bilo tvornički zalemljeno. S tim da rijetko kad se dešava da nije označeno. Čak i kod ovih niskobudžetnih uređaja. Tu smo zalemili. Ovdje vidite ova baterija. Ako ste gledali klip u kojem sam rastavljao ovaj uređaj, vidjet ćete da je ovo, mislim da sam spomenuo, ovaj čin ovdje što je neko radio, ovo je izvanredno. Mislim, ako dobro je zalemljeno. Ovo nije zalemljeno, ovo je samo uvrnuta žica, ali izolirano je vrhunski. To sad u ovom trenutku ne želim, niti imam namjeru da pravim. Interesuje me samo da li radi ovaj konektor, da li je samo do konektora i hoće li puniti.
I isto važi i za bateriju, znači plus i minus obično označeni, ako nisu prije skidanja baterije, zabilježite. Dobro, ova lemulca se malo se bori sa lemljenjem mase. Obično minus pol, sad ću vam pokazati, minus pol, da ga nazovemo tako, je površinski na ploči puno veći, znači puno veća površina, puno je veća površina koju pokriva minus. Vidite, recimo plus je ovdje, znači na ploči i on je do ovoga. Znači ovo je plus. S tim da su ostavljeni ovi različiti konektori. Recimo imate razne konektore, imate plastične konektore pa se baterija samo ukopča, a u većini slučajeva, u ovim slučajevima samo se lemi plus i minus, to je to. E sad, ovaj dio plusa je puno lakše ugrijati lemilcom, jer je manja površina koja se treba ugrijati. Dok kod minusa, vidite, minus se ovdje samo graniči s plusem i ovo sve vamo je minus, vidite. Sve je minus i ovdje čak i vamo, znači sve je ovo spojeno s ovim pinom ovdje i onda je ovo puno teže ugrijati, jer veća površina se treba ugrijati da bi se kalaj rastopio određene tačke. I ova lemilca, pa eto, znači, sad, ne mogu tačno, nisam tačno još ni provjerio da li ona u stvari ima i deklarisanu vrijednost, da li je u stvari fakat 60 vati. Ali ako jest, onda ona od 40 ne mogla ovo ni rastopiti, jer se i ova bori s ovim. Ali ćemo to malo pojednostaviti, odnosno malo olakšati sebi, tako što ćemo dodati kalaja. Uspio sam ja ovo zalemiti. Sad ćemo pokušati još malo to prevrti. Sad problem je što kad držim ovdje pincetom i pinceta odvlači količinu toplote, znači vrši apsorbiranje i odvlači količinu toplote koju ja sad prenosim na ovo, ali samim time mogu bolje pricnuti. A, sad je već to malo bolje. Dobro je. Ovo već može proći. Ovdje malo kalaj. Uvijek pazite ovako da ne ostane. Vidite li? Kuglica negdje ispadne ostane. I sad ćemo da zalivimo i plus. Plus bi trebalo da ide bez problema. Sad ćemo to da vidimo. I naravno, plus je već puno bolje. Mislim, lemilca, može se sa njom raditi, nije to sad. Da, mislim, ne može se. Ovako razmislim šta sam rekao, pa može se raditi, može se klinac. Mislim, lemilca je, može poslužiti za neke stvari, za lemiti dvije žice, nešto. Ako u ovom slučaju. Dobro, malo veće komponente, nije problem sa njom. Odlemiti, zalemiti. Za nekog ozbiljnijeg posla i nije, ali... Ali praktično i pokazujemo da može poslužiti, može dati ruke. No imamo sad
Samo sklonim ovo. Kila prašine. I naravno, imali smo neki signal. Ko bio je krenuo da puni i stao je. Da vidimo šta se dešava ovdje. Na bateriji. Dobro, imamo 2,6, naravno puni. Puni, jer ne može, ne dovoljno, 2,8 volta, to nije dovoljno za rad samog uređaja. Bez 3,2 on ne može adekvatno ni prikazati indikaciju punjenja. Ajde, sačekat ćemo malo da ovo izvrti, pa ćemo se vratiti. I evo nakon 5, možda 10 minuta punjenja i nekoliko čudnih zvukova, ćemo da izmjerimo ponovo. Evo imamo sad nekih 3,6, 3,7 volti. I dalje on daje neki čudan zvuk od sebe, sad možda je to, ne grije se ništa pretjerano. Ovdje se vidi da je Alviner A33. Aha. Loading. Aha. Hop. Naravno, ukoliko vam se ovaj video svidio, lajkajte, ukoliko nije, nemojte. Koliko se baš nije svidio, možete ga dislajkati, palac gore, palac dole. Koliko bi imate pitanje, postavite u komentarima, na društvenim mrežama, linkove ću staviti ispod videa, pa do idućeg puta.